ke sense mega serge chigosori ekere ine regasi yaito aiga ninda moneba murebi sora una butambe ncheli etanguru ko Jacob ongerie kuchi umenyari ba original na Israeli okaboko kwane gukorio first officer Nyagochi Jackson umunyanyimbo unduki ndamaitia sabeka unduki nera rero kabisa sokoretera mangano yasema yana yokobe nerugongera bakonyara libagando kama basara na mbiki mubongo stage kinongera nitakuwa na furaha sai wacho muligere karibu sana ndito nyari ko komanyia mangana yega yechigosera nene mono chiskuru chechi secondary nechi prediction chito tuligere lichire chichiri chwato munguso ekarama mirani yegara chake rasmi ni county ya Kisii tuliangio abigo imi county ya Nyamira naro tuligere ya subuhi kabisa. Alright, asante sana. Ntolikora amate tutikolikire gwino litikolia mambia chigosoli chechi school ngoso ajira sensemo ye bunyango bwe county ime county ya Kisii chigosoli echibanchi be chikogosoligwa ime yegeti Kenya chogo egotoka bobasi base sub county aba basingete yakite kabagano chikaba base bwa sub county bere kuna Nyamache na Sameta sub county Nyamache na Sameta sub county ya naboigo na ime county ya Nyamira chigosoli echiganchi be chikogosoligwa ime ye school ya St Francis Gekendo St Matthias Gekendo Sere Boys Matongo Boys naboigo Kebabe Girls not Kibabi ego toka Western. Karibu tena kwa sana. Tete turachakira ime county ya Kisii. Na mono turaligerie ngo ya volleyball. Tuligerie ngo ya soka ama goraba mura. Igona kogote bachingo cyonse njibe chikogoso rwemyanya choko kwanza nya choko gegetikerie kemo emepire angemepira yonse. Nwego chakogoso ligwe kia negetie kemo kebwate bitie binge. Unlike bono buna Nyamira onye gotete ngo ya maguru ya baiseke okwenda Kebabe sijui mbona nasema Kibabi imeniingia kwa kichwa sana but ende Kibabi na chiro chio ime Western kwa sababu bale ngina Teremi Boys obo nyangongo bwa ini Bungoma think ni Bungoma sub county na bara mukuru wanera bale nge finali maybe na kiako recording ya sobo ngo bwa ne sana iko mwancho mategera ya sobo nyangongo bwa volleyball no mwancho muligireria gongerekana ari kuligireria Nyabisia are the defending champions aigamo babango chale ambaye pia nimeona anajaribu kufanya kweli ntugaterio Kindo tugatwara Nduru na Cardinal gatiye chiskuru echinyendo cyo munyangongo nwara charuoro simatinga kwara bwatiri vale be ya Kisii county kwara nyirigereiri kwara ringa kiekale kuligereria SM ya fale to skuru ya Nyabisia wale wakabali chinsa sana rakide ne gosoli irachi gutwara umuntu sana sensema ne kango ya koraje ligeri yes tinanyore bagamono tete kogenda ase fole pumono tinanyore bagamono andake mbono guchikoligeri ndore nganti kechiga chiboto mu sasa ngenche timu na ligeri sana kuru mwako etane skuru ya Nyabisia rakide upande wa fole popale zichapata nafasi sana kujiligeri ime chiskuru chiga chose manyira kichigo right first officer umeangalia mechi yote ya volleyball ama namna gani chi update ndadebe na bwatereri asaye school ya Mubamba ndio cha ikore je school ya Gesusu gari ya sub county level yes ini akereto munyeto sana kwa school ingia na boy gonya bisia yeah nero nibwate alright okay ensamo ya Facebook ntori live bado yakoteba 05 Ubaga Joshua tuning in kurwa Nyaisa Manga Kitutu Masaba constituency anasema anafuatilia Generali Gichana uyo no musani onabo matuka mange sana nere coach ye club kama ikaine Muruga FC kurwa chinsemo chiri cha kuralia sema niko ndani nikiwa nimevaa jezi ya Gekendo kama mwenyeji tutakuwa tunakutana pale tunakula ebirenge asante goje nalio tebirenge birenge chinsemo chia Gekenda alia chintacho nero gatenete toko sema ya soka girls ime ya Kisii county Mubamba they are coming kwa ubaya because kuna last year kwa Mubamba na bata kere gocha lakini mangana kitaka baiga ikabetele Moremani agacha bwana Mubamba amerekebisha ile mistake anakuja this time na abo ikonto batekero ngoroli aba quality bia sana last year lakini magosi kitina haraka abanyolenje gitega bagakusi kondo bwatayora bado pia mishiki ilifanyika pale na bado bagakusi ko tukatua na boy Nyabisase timaitia se engoye ya mugoro ya baiseke eronga kimenyeroche
eskuru ana aligera ligege bwato mu musase sema ya eskuru ya Nyabisase karal ko joko ligena ni ko base sema ya Nyamachi za county pale county county ko sansi ko tira eskuru bwato mu so akero ko ligera ligona eskuru chitimu chindi chibandra tebe igekera chingo cha kuibanga kwa sari na Nyabisase eri ndinu ko yana ngane mete ko sari mu bira ni chingo sana na kadhalika eskuru nere ekorwa Asengera Parish pia ni eskuru ya Bangete jaga tijiti mutirega ndoche asensema yane na chikoba aba coach na boigo bari bako chukufuatilia mipira liga arachirigerera asubira sana na mwana Nyabisase yiga inakuja kubaya sana. Right. Timanye ti first officer skuru cha baiseke kwa chirigerera aso mupira kwa magoro kwa baiseke bado tinda aligerera buya bado tinda chietera buya lakini ndo tebiko endera mutu kuna chira akore. Alright. Asante sana kolengana na inchendo chenge skuru ya Mubamba Kerongorori Ayora na Nyabisase mone chiko imukyo banyangongo bega kyane chiskuru china na aligerera mipira yabo chibangete bya sana Mubamba na nyiro chekera yali ko soli ne skuru ya Metembe and of course Masaba South Sub County nigo yaleta chitimu ibere asengenje no bar defending champions be county nabo ige skuru ya Kerongorori na baligari ya chinsemo cha Kenya nyama ketigalia na barabumbi bari ko soli kerbanye kolte skuru ya Magenge Girls Bolibere Bosa skuru ya Ayora last year na nyirigireti walikuwa wanafanya kweli Nyabisase na barabo karona baligereria last year na balenge chi finalist ime county ya Kisii igonga tie skuru na chirocho chira chikoira na gaiga kote makorekebisha saba koleta magoso umwakoria gocha sengo yo ya magoro yabamura aigano wega siero mwanchu murigereria ekiegera igaigano amaisa mange agocha anjete kurigereria nabo chi skuru chinyinge ababwatania bange no banarete ko invest igaiga ase engoyo ya magoro yabamura nkwanere Nyanchwa boys abwekero kurigereria ase umwako uri mbatemete bagaike county umwako nande bairanire inakero kurigana naso mtandao Nyanchwa wamezungumziwa sana timenye tinga ekero ntobwate skuru ya ungicha yeiga nabo baringe chi finalist ya last year chinsemo cha nduru galia ekero baikoltu na Sameta lakini nde bado ekero bachita se region bakaendamo na Sameta mbatemete ko kolibi yake kubwa Sameta ntobwate nyakora yega umu principal mukorwe skuru ya St Max mukorgonyo Patrice Michira oirete mukorgonyo mpaka nationals this time otemire sana osoire county no ali ntobwate Metembe Masaba South nero tuliko chiatu kumaiga sengo yo ya magoro oyaba murama gayo konyikora ibacho inakuja Sameta who are the defending champions na baro no bakoleteki no bale ntobwate Nyamache ntobwate Nyamagwa boys aba ikolete Sameta who are the defending champions ikagera bagacha chitimu echibere ekero to chukwa na chitimu echiga isano ndurate ba chitimu chirikinde kitabe kiriga igabona chiabonya nyakolere echiabo machongo echiabo itierio ndonyo in fact ndonyo nata kere ko baga because emyaka ebere ya uchimaega nero chire mbake region timenye tinga chitimu echiga kero mo kuchirigereria ngomoro cyo bwateri bagari yo gusuka bosyo asensemo yengo ya magoro ime county ya Kisii ime county ya Kisii karuto achirigiriri go na kwere sirasubwa gari kigima mupiro yegano bwato mu musasi ngencho karuko ligereri ga kire timu ne bwato manyibwa kama tunasungumzia Sameta igaiga Sameta na barumba metenga ndo mapingo atetese no baigeta se finali igale se county ya Kisii bagaikore timu yongicha chigolinya gali ongicha baigani finalist ase county ya Kisii walifika pale ekaruto ligereri eskuru kuna Nyama wa boys mbemera ntini skuru kuna Sameta ekabaikora asenseme jiga ya Sameta sub county bakena chire ticket moso bere kwa asenseme so Nyama wa boys wakiangalia kama Sameta bado hapo na hadi nabo banyangongo na baro ngotemba bari kwebeka asigetenga kama biteta banyangongo ime county ya Kisii bana ituntu bwate chinguru chiri so ikigego keko ba motivation go sike kuba meta chinguru cyane eskuru ya Nyanchwa boys yakwa neiru Nyanchwa boys ne skuru bone kana rinchara ararigiriri chinguru cyabo kata ni skuru igaliye Bangete kabisa so I think mpira bone kana mokongu sana lakini mimi kwa kibinafsi kurase county ya Kisii mu mpira wa magoro ndoche generally atakuwa Nyanchwa boys na rora chikuru kibandera ya Kisii county ase mpira wa magoro ensemo ni yabamura ndichi skuru chonse ya kina ndonyo ni wasuri na kwa ndere Sameta na ya timu chiro ni chingi lakini Sameta wale skuru ya Nyanchwa boys
kujipanga sana. Right, first officer namna gani? Na inje ingo teba buna exactly kuno yonda kwa nile kongera tebire gabu. Eskuri ya nyanchwa ninyo yerete chinguru sana no nibwa to mweso rugo kagendera gochia se ensemu ye regionals. Mbage to mupiro mya sana se chi sub county level gari kwa baroche bayikore chi school muna chiabo kisi school bagikora chiabo gyanchire gari. Naba murabaya bagwa ku mupira bakubekanse bagutandase gembuya umupiro bokobo kiasa maiso alafu boigo nyamagwa ngwanire nyamagwa bado mbanya arete konyikora sameta gari ase chi sub county eye mobosa nkaete naba murabaya na barabara agendere moto alafu boigo the defending champions ngwanire sameta yenyene na barabumba agendere bono ginko teba astirichira ike finali chi school isatondo chi chibwate chinguru cyo kuike finali sameta nyamagwa amuna nyamagwa mwe abikosi. Alright, asante sana mwacho muligeli yagenda tukubwatia chinkwane chigeye masemo korwa chinsemo yo chiamenyingo gaiga ensemo ya YouTube mwacho mutegete noro gwetera YouTube channel yetu ya KCFM Digital, ensemo ya Facebook bado na bako tonyora gwetera Jacob Ongeri page galia korengana naye tumenye tibirenga libya gombiribi ayagatie chiskuru ekigoro chetia Soire County because go Soire County it means watemire sana korwa basis insali go itire chitimu mpaka kwa Soire County nonya ntora kuona skuru yago ayekorengana na maoni yago ningoroche urachi okorabia asobanyangobwe county na kumukelia bendera ye county go chia region korengana naye nabwo tirikira message tumanyia sensemo ya Facebook na YouTube galia asensemo ya YouTube Emily Mobasi akote banyari bari masabagia nyoka no inde inkaninka mokogoti Keroka Primary School anasema well represented in Magoma Onyinkwa kurwa machuririati in tukutane kesho Gekendo and Matutu regional tomorrow earlier I'll be at Nyachoko top fan wa Metembe. Huyu anaitwa Kiziboi ni Clinton atubwati bija sana ege tunataka kuba manya ndoje mwensi mwachire na nyancho lakini nataka kuba tengo mpiro yo iga nyancho ari good mbaso wa county league wanafanya vizuri kweli bado namba ibirega halia asomo choko kwe table ya Kisii County League gatia abana baya sana bari very promising lakini ndo maito mpiro yo iga naende kama chane babe over confidence batu are over confidence school na bekururo sana ime eba kolie gasigete nkongu sana because omanyete mipira echi school unlike bana konye gwakwa bone gani barachi gwaka 25 minutes at most chinsekaro chienda chinyinge 30 minutes 25 minutes omaite naboko so tara ibanga biyega ube kwegoli Koligigi kali yoko gain ogo chiko gain mopiro yo elre 1-0 so elre 1-1 abego toka kwa very disadvantaged nepia na watebire iskuru yancho nebwenderete bange hata kama wanachamini sana na nyina bai ngomba bwenderete igaiga abibange sana singijuzi kolige no nyera sia walikuwa wamejituma sana iskuru ya Samete kafikia kwenye hatua ya quarters na iko apandu nje so I think nebwenderete ligaiga makosa sia kortera stije irekebishe and tiji ya kore ile kuchamini sana aisteri kwa kwenye soka singijumpire abo ngega tu aligere ili no nyine chizi kuna kadhalika timu ndogo sinaitisha timu kubwa na norigere kwanza muna babere bakochesa umwako wiga I think chigori chiri chinyinge banyare bakubeko first half ribatara ibanga akego babeke chigori baye banga second half and then bamago chikwenda kuwini umupira baisa ko babo baikaranse bo biga babe kuchigori chi totebe babe ko segori ya mugo sibira alafu timu ende tiche mai alright igo kolengana incha maoniane ndo chenga ongicha nkare skuru ya Nyamagwa skuru ya Nyakora skuru ya Metembe Ndonyo na Nyanchwa mubwina barakoreki mshindi atatoka hapo lakini nende ntorigo despise kitimu echi chinde tutarakwanira because mopiro yo igana sometimes no what surprises kia echi nyinge sana skuru na bekorwa skuru na bera tuke tutakwanira gaiga bangete bia egocha bukiriru ero marome kitimu onyoreke kuimukia gakombe kaiga all in all kitimu chonse tugochiganiria mali tukuria mambia ekero fixture ntanga niyo somupiro mutanga ndira chiko chaka imege tikerikia Kenya choko na rengo yentanga nira chaka tie skuru ya Ongicha na Ndonyo sima itinga kimura kwanere ngo yeyega Ndonyo bwango gambanye ikora kanyimbo chigoli sana esta tseli ndia sagero etimu ya Ndonyo nero ya tema sana nero ekairana aso banyango boiga asego chaseje banyango bwe wa Kisii County ase chintunde isato chibwate kaneti
kwangu n'umupira uraje gutwara umumuso sana nakiyagera giga Kurku counties skuru ya Ndonyo ne bwato umumuso skuru ya Umwica bwato umumuso rakira sesemo yane najua n'Umwica sana kigengere skuru ya Ndonyo japo timu chonsi berenchi chikonyose ni agali ndo chenga kuna karamu ya ngako pale chingo chigoli chichikoba chinyike sana rakiri Umwica chiteka chiri everimbi yo mwelyo ngata banga na barabo mu ababuya sengo yeyo. Alright. Njasa maoni anendo che eskuru era ikaranse buya first half ebeke gori first half gose ebeke chigori first half. Yes. Ne chikoru nobo buya sengencho second half ganechi ebimina no bechi county monto tariko endo chikoba after kuwa bekire gose ne chigori first half gose kuwa tanganire ko beka toriko tiga elidi age chikogenda nse raisi. Bono ndo che timu ira tangane ko beka negende mutu lakini ase chigori nchibeka ne chonse ndoche. Right, asante sana mwancho mategereri. Bra tuwa manya chigosoli chia Kisii County niko chira korekane ime gose niko chira cha kilitukulia mambia imege tikianya chugo choge kutoka Bobasi. Utagenda maitibone sub county ene ya Sameto sene ya Nyamaji ene ya Nyamaji. Nyamaji sub county itukulia mambia ntobe toko beke kambiga alia ase bali batanya reri bagali ikoro tuba manye buna kitimu chene kigenda to kolia bia tete ko charuke ya mase motora so ime county ya Nyamira na tuwa kumanya ime ya St Francis Gekendo chingo yo chia magoro chia bamura abo igasema ya volleyball ime ya St Matthias Gekendo chingo yo chia amagoro chia bamura ime ya Sere Boys engoyo ya baiseke ya magoro alafu ime ya Kebabe Girls engoyo ya magoro ya baiseke nsema ya volleyball na netball na bogo chinsema chia Matongo Boys rugby era chiko kosoli gwaro chiskuru nchirega iga kwani rege kendo they are the defending usina bubago chi kwaligania they are hosting amamirania yaiga Nyamira County alafu ntobate skuru ya Matutu they are the defending champions tukatware skuru ya Gekano ambao pia wanajaribu kufanya kweli ase chitunda ibere isato igaba ikiri semi finali ndobwate skuru ya Gekomoni ya imokiriyo banyangongo bwa nationals one time 2010-2011 ntobwate skuru ya Biticha coming for the first time na bokoranga wanakuja kwa ubaya tumanye tika rutoko na chiskuru echiga nani mnaona atafanya kweli this time round Mupira ina Nyamira County mupira wa magara sema ijaba mura Jacob na first of second kirika magana skuru ya Matutu mimi na nyendire ronde ntanga tumena ntegeka no murige na bogo tokameresa skuru ya Matutu na rochenga itendelea kufanya vyema lakini rende batwara over confidence na skuru ya Bitiche karongo jerike ya sogo ale sana ni skuru ya bangete so kama si Matutu pale na muona Bitiche giga akidominate SMGika ne ya Nyamira County kikiagira giga Matutu na Bitiche bayimeranire mwaka huu nadhani wamepatana mara mbili friend rimbe menete pale Januari wakaera makalio kwa tanyo senengi nyote Matuteka kwa 5-4 penalty nasi chingo yeje gachichi skuru chi secondary chiga ndireta bado mbe menete asenseneri ya sub counties skuru ya Matutu kwa ikora ni chichi gole ma secondary segero na Matutu boy go biti chachos chikaso asenseneri ya counties na kingo teberaga ika ili county Nyamira wekirabone wekana arigiri chingo yeje gachimi pire ya magoro aba murane na mono skuru ya Matutu ne bwato mu musoya na bwede skuru ya Bitiche ne bwate mu musoya wenda hizi timu mbili tena zikapatana ikaiga gose timu ya mo 8 Matutu ma Bitiche na yona tu gakwa umugwi asesemejega ne ya Nyamira County na bwego skuru nchiro arobuna Gekendo na bakwaliga ne ikaiga unajua kwa nyumbani pale wekabwete meku kwebeka biyeli rugo sukamututu irani class mo chikoso chikunya kwa gendera ne sira pass mapema so no nyege Kendo ne chikotema kuebe kabuye kwebangana hapa na pale lakini Matutu na Bitiche ni chitimu choko ligera sana. Right. Asense moya nengo teba chiskuru chia Matutu Gekano amona Bitiche ne chiskuru singia sana especially mbeke robo litase skuru ya Matutu Yes. Bakorire preparation serengia sana mbanyare kwenye yake skuru eri arenge ya aringa mono yaringe friendly mbanyare ringa boys friendly chiko libera sirige na risagero naba muraba ya na baraba kwa mupira umya abono ngwanire tuwa sichirichira ike finali bono mono ndo chegekano Bitiche amona EU Matutu lakini naipigia upato sana Matutu kwa ndiro chike mmochike. Right, asante sana mwancho matigarali kolenga nainche nabai ko mwancho murgili kolenga nainche karon koligerelia imbwatekere sababu yo kubeka Matutu finali na ende ndigie timu ya kabere
wasoe finali ende nimbe kege kendororo St Francis because abangwana abaiga na ubagostia mamirani aiga ama shabiki na mange sana arachiko bankaga aliko todia bamuraba iga na abaiga sense mende kero kurigereria etimu ya Gekendo system yabo okona baraba abere consistent sana because at least kero mwaka se miaka 5 ya etire babere bako soase chinsemo chi county na boygo nimba inyolete ararimo baso eta sensemo region igona bantaba igone skuru ebwate consistent eri yokote makogosoria igoni bwate nindo tenga ase finali yiga ese finali abondo che matutu ngamorage kano ngamorage kendo ngamorana na biticha lakini na se finali ndo cho kunyarekana nkoro matutu para gosona Gekendo na abo igwera abe finali getentindi sana asendo je slightly matutura machani yaite but tisa kumi unatuateba ekinechi prediction tu kile school ne bangete byabo ikeranu na surprises na tokota botame njanya wakoraki njanya kobura surprises na bakonyora kia soire gatiga iga team gete tamanyereri onyorege gweta katikati Joseph Nyasani anasema watching live nice job Fabian Mageto anasema matutu itafanya vizuri wakati anatoa maoni yake wokodra ama chiko nale ndo chabe kirega iga maite mepire yege kokosoli gwa fani sana konyora mugwa kachi abere saa 10 iga timu yao yabwire mambi umaite nere gwaka osene semi amune timu gete mambi ono koruko gete kabisa kwa makonyole timu yao teyo kwanyole rigwa itete nere gwaka mune timu gete kwange koibukia mato na otete kurwana utama etiniki bona machiko naroro etimu yaona bekubwa lakini yotoke nga yabe kertwe kina ikine karukia gambi una bako toka babwata mamoto wanapigwa nje bona bono iga imeanyamira bako teba igento geko gereti mokosolia igwe ban mokosolia kokosolia utaraikia ama tukemerongo kianda karandre ama tukemerongo kianda minute 3 months emekenye tato ya etire oiketo kangana na soete skuru yao na rote skuru ngao ala soete skuru yao abana fuzi bali bakubweka ni connect birth certificate na school IDs eli no monto correct ochiesa unego toka kwa manyiru ishuli yako itakuwa inatolewa ekero otaligo ikia ekero otaligo gatia amachikalie miaka 10 kianda koze mwanafunzi kama itenga ekero kanyolere pi at 19 utakiro koleta ole form 4 kwera toka nga at 19 form 2 mujando toyo lakini gogo so 20 gogo so form 3 au chezi igo ainara machiko muntata keriko manya igo na bego toka lero bona to kwana 19 yole mambia uno gwetana ili tukelimo umutiyenyi 19 no mutiyenyi oyo 19 eli tukelimo ayota keriko rusi waro alafu pia katia machikande transfer rule nota keriko kirania machikali transfer na boigo onye kore repeater ya form 4 korore kwa kodra matem kwa chiri kure na kore kwa chiri kure ni school kore form 4 kota getendo some bado mwako itoka correct toko kosole because ya repeater na boigo toke school yago use abagosoje bakurwania each opponent you can be banda mashabiki ngo kurwania each opponent chiko chene chikurwania each opponent still na bakonyora correct na bakonyora kwa nyore band go gati ya yuna machiko chiskurita keriko bwatia elinde kwenekia ngatu anyalre ko bwatia na gosoje tingo echiga senjerere ndonge yakarwa kwa na sama chiko ni kama eseneli ya sub county zina roche uko bekekina umuntu aretro zina mambuki hata wewe mwenyewe utajichunguza balingo karawa utaviti abina kwa bekekina baba ligere limwezi ilikuwa ni shule ya nyanko na shule gani nyako once bakabekekina bakanyarikana walikuwa na mamuruki bakabadi school but timu zote mbili so you see tiko mwanafunzi achese gari na school mipire yigane yana wanafunzi ne yabo bakiwa bako soli gari toro talent chabo mangane yoko leta abantu ku musiko tuache mipire kwe ne wanafunzi ibirapumbire isikogaiga kila mtu achipigania upande ule wa pili kabisa bono gani maitaba alimu abange wako katika harakati choko ligyo saiti korange team gete player singo na ngebugate kuchunguze player kile player school ki arwete komenya kamba ke binyoro ko ligye basa certificate yaye edinde kwarenga litkolia mambe ke ligo ika ya toka ngani ga bwatero material
yogo prove ngomondo natakere kogosoria utakorete tutakere kogosoria. Ali Mustafa anasema uko sawa. Matutu versus Gekendo finali, anasema Matutu atashinda moja mtungi. Makori Brian anasema following from Meru County, sema kazi nzuri mnafanya, asante. Fabian Magaza anasema prediction yangu ni Matutu versus Viticha, sema ndio itakuwa inapita siku ya kesho. Bagete no turachi ukuraga iga getokya mwari ngiri turatebinga bali bakwenda kuligera chingo yechiga etoke Kisii County, etoke Nyamira County, high level discipline neka niria safety ebiga chigosori yechiga ni chia banafunzi binatoka batebwo tambe gosori yechiga chiri cheito tuntuagete tuachiage ndande tuagete ongera ngai gwagetoka tunogoto negete zap county gotujete no anye mata asikufika ngai gwagetoka kama pire kwa tuagaikira no sub county mo pire kwa gwaka nje nenge gwaka football go ninta class gwa tire tukabo tuagete ndochie tiande na ai boronye konye gwagete na itochie tiande abana baiga tigatoba tigere ba ko mupira toba support bari bwate talent toba expose ilinde bakoreki bagende ngalia kina Adrian ali wako sasa ya basikego chigosio na boigo bari bakonia na bari barete ndagira nyinga asebiti ngozi abantu barabukuragira bari leta matoke leta bideli ebiga leta biasi ebiga chichabatirosia yogiye kamarenta icharosi na macha maya chindanjiro mabantu banywa maji antu baragere bano unanya choko cho we expect kenyoruke liga na barabu bagainia sensemo yebitoki nabo go chinsemo chia Gekenda aria abantu banyole sabuni bagoswera nyomba tuwaga na iria maya chigosori chingia kanande litkolinde turachikumena kwa manyinga skuru kiasko uchibosio ni iria tukumaiga sema bye bye tosha kwa sasa jere tere ne bongoro kwenda rugongero mwacho murigereria gaiga okisef digital kisfm digital kwale gandro kubwati merubirinde mangana yege chiskuru chechizo kandali ntobe to ku update ensemeli ya online ensemo ya kisfm 94.1 kayo mugusige kagara inkani kabatambe Esteges kusote kumbuka miuke nongera nitakuwa na furaha zaidi mpaka chinga kitinde karatere merene na inde ya sabari. Nche dia taria ne nguru first officer na Gucci Jackson go akirambu ya mona so kuligere ni no kotegera bado at the same time ngota kiro itukuligia alafu tumera ne mambi asiko sorry Chichi County make sure kwa beiro omonya murembe toreta chi buraburu chitai ase game otiga bana bako mpira. Alright, asante sana Brayo Blarito. Skamanda anasema live kutoka Nairobi. Alfred M Alumasa anasema following from Kisii. Kwa upande wa mitambo kwa kwake Nimrod Mungare oyote netenseme mitambo nseme Elia mwinoto bwate musubati itokorukwa Lilian na bwe gonto bwate kamera lady gaike korukwa nero Lucy. Tunashukuru tena kwa sana kwa siku ya leo hadi siku nyingine nabantabaya gendera gotegera enkai mugusi litukonda nyole konya chuma nimba emonyu tekiana eretariko pia mono.